Iri ni itangazo rireba buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ubwo yateraniraga muri Village Urugwiro yiga ku buryo u Rwanda rugiye kuyobora uno muryango wo mu bihugu bya Afurika mo hagati, ariko Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje irwanya ivuga ngo u Rwanda ntibaruhe kuyobora uno muryango. Ariko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yavuze ngo nta mpamvu n'imwe u Rwanda rutayobora uno muryango, ndetse impamvu Kongo iri kubyitambikamo nuko u Rwanda na Kongo rufitanye agatotsi katari keza, niyo mpamvu Kongo iri kurwanya u Rwanda. Iyi nama ndetse icyo bino bintu bishatse gusobanura, Repubulika na Demokarasi ya Kongo yanze ko u Rwanda ruyobora uno muryango wo mu bihugu bya Afurika. Ese uyu muryango ukora iki? Ese uyu muryango ni uwuhe? Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mumenye uyu muryango. Impamvu ni ukurwanya ikwirakwiza ry'intwaro zigurishwa rwihishwa cyangwa zinjira mu buryo butemewe n'amategeko. U Rwanda rero ruramutse ruyoboye uyu muryango, nta ntwaro n'imwe yazongera kujyambuka mu buryo butemewe n'amategeko. Niyo mpamvu Leta ya Kongo, Repubulika na Demokarasi ya Kongo iri kurwanya u Rwanda, koko u Rwanda baruzi nk'aho kureba, kandi u Rwanda baruziho ko ruhora rukanuye amasaha 24/18. Niyo mpamvu Leta ya Kongo yatangaje bino bintu ivuga ngo ntago ishaka ko u Rwanda ruyobora uno muryango. Kuko u Rwanda rwatangaje ruvuga yuko rugiye kuyobora uno muryango tariki ntabwo barazitangaza neza, ariko nibazitangaza ndaza kuzibabwira. Baragira ati ibiyobyabwenge tubihashye mu Rwanda, ndetse n'intwaro zinjira mu bihugu bigiye bitandukanye zikagenda zikagira abantu nabi, cyangwa ibiyobyabwenge bikica abantu nabi. Reka tubihashye kandi tubirwanye kugira ngo turengere abanyagihugu bacu bo kwisanga banywa ibiyobyabwenge mu buryo butunguranye, cyangwa mu buryo nabo batazi, bakisanga babinyweye ariko bitewe n'uko bibari impande. Ariko tubashije kubihashya ntago byatugeraho, byatugerera mu bana ngo bibagireho ingaruka. Muntu ugize amakuru, muntu ushaka gutanga igitekerezo twajya kuri nimero tujya tubaha. Gahunda za Kidasamura Movies yakomeje incamake y'amakuru igiye kubagezaho amakuru twarinzwe n'Imana Emmanuel, abandi banze kuzana cyo Kidasamura Movie. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier yatangaje yuko bemerewe kuyobora uno muryango wo mu bihugu bya Afurika mo hagati. Uyu muryango urwanya kwinjiza intwaro rwihishwa. Uyu muryango rero Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo iranga ko u Rwanda ruyobora uno muryango. Ese no kubera iki Leta ya Kongo ari iri kwitambika mwa bino bintu? Ese no kubera iki Kongo iri kubyanga? Ese no kubera iki? Nuko u Rwanda baruziho kureba cyane, kandi u Rwanda baruziho gucunga neza. U Rwanda baruziho kutaryama amasaha 24/24, baba bakanuye bareberera igihugu. Dukomeje gushimira ingabo z'u Rwanda RDF zihora ziturinze umunsi ku munsi, tuzishimira tuzibwira ngo aho muri hose muri kudukurikirana mwitonze gake gakeya. Imana ibaho umugisha kandi barinde, ibaho ubuzima buzira umuze. Yenda isaha n'isaha mushobora kugira ikibazo, ariko Imana ibarinde kandi komeze bagumishe muri bazima kugira ngo mubashe kuturinda. Iri ni itangazo rero ryasohotse ku 14 tariki ya 6 umwaka wa 2025. Ritangazo niho ryasohotse, nyaboneka utaza kuryumva ukagira ngo risohotse none ahangaha. Ukomeze gukurikirana gahunda za Kidasamura Movie, ndabakunda cyane. Imana ibaho ubuzima buzira umuze, amafaranga ndetse n'ibindi bitandukanye, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Kora kwako kazogera ka subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Video zacu tubagezaho. Wagize ikibazo cyangwa ushaka gutanga igitekerezo, watwegera kuri nimero dusanzwe tubaha, dusanzwe tubakorera ibintu byiza cyane, kandi amakuru aba bagezeho agishyushye nta handi hantu araca. Murabizi yuko utarakora subscribe kuri YouTube yacu channel ntago yabasha kugira ntago yabasha kubona amakuru yacu uko aje. Bisaba ngo kore subscribe kuno muyoboro kugira ngo ujye ubona amakuru. Nicyo bigusaba, kora subscribe kora kwako kazogera kugira ngo ujye ubona amakuru yacu. Yewe nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanza nzwe mu gihe Kidasamura Movie kugira ngo abenshi muri mwebwe muranzi
ibintu nkora ntago ari ibintu mpapira, ni ibintu mba nasomye ku nkoranyambaga zitandukanye cyangwa mba nagiye nkibwirirwa n'abayobozi batandukanye. Kidasamura Movie ni ishami cyangwa ni ihuriro ry'ibiganiro byitwa international, amahanga arabireba, ahantu hose barabireba rwose, aho waba uri umunyarwanda wumva ururimi rw'u Rwanda, wumva ururimi rw'ikinyarwanda, izi video ahantu hose zirahagera. Mukore subscribe kuri Kidasamura Movie. Tugaruke kuno muhanzi wacu witwa Kirisizi yabuze umubyeyi wiwe, umusibeje yabuze umubyeyi wiwe yakundaga cyane ndetse we yarasigaranye mu muryango. Kirisizi rero turakomeza kumwihanganisha ngo pole sana, bibaho mu buzima, ntacike intege. Gusa nyina yasize amukubise support amubwira ngo mwana wanjye impano y'umuziki urayifite, komeza umuziki. Ikiganiro cya Kirisizi ndaje nyibakorera mu kanya. Ndetse Kirisizi pole sana musirikare, turaziranye uri umuntu wanjye, mwifurije gukomera kandi ukomeza impano yawe, ntucike intege musirikare. Ni Manuel inshuti yawe aho mu mujyi, Manuel ngira ngo uramuzi, ni inshuti yawe no ikora ibiganiro, duheruka kumukoresha ikiganiro rero Kirisizi atubwira kuri mama wiwe, avuga ko ari we wenyine asigaranye kandi ari umumama mwiza kandi yitonda rwose. Imana imuhe iruhuko ridashira ndetse